igihugu cyacu kirimo utuntu twinshi kwera kirimo utuntu twaninde twinshi cyane none nyamba nk'umushikiranganji ashobora gupfa bavuze ngo ni accident nkumbajije nuti batubwire abamujije kumushungera bari hehe umushoferi we yari hehe izo saha yaragiye gukora iki yavuye muhira sanga hapi yirwanywe n'abandi hariho ibibazo bikeneye des réponses abarundi n'abatari barabivuga burya baravyibaza mugabo bakeneye inyishu dora part yabajeje kugira amatohoza izo nyinshi zitabonetse haguma hariho ico bita igipfungu mwarumvise n'imvugo zavuzwe ku bintu bijanye na bijya by'amabombe murazwe natangiye kubivuga ama hypothèse mugabo mwarumvise ivyo umukuru w'igihugu yavuze mukumva n'ivyo umuvugizi w'igisirikare yavuze rero abarundi nawe utabura umuhinga w'ibintu uragira ama hypothèse hanyuma mu bisanzwe ayo ma hypothèse yagomba kuza gukugwaho n'amatohoza yigenga yerekana ingene byagenda kwiseze niko bigenda umuvugizi w'igisirikare ati byavuye ku muriro ko rusirikwe mukuru w'igihugu ati hagenda hazi naratwaye logistique narajayo nta muyaga nk'uburiye kubona umukuru w'igihugu yavuguruje uvugira igisirikare bitanga isura nyabaki murabona ko amatohoza ashoboka abarundi bakamenya ukuri ku cyatumye ajya amabomba ngiye kuba umukomanda w'abakomanda abo tugiye gufatanya ico gikorwa mu vyumve kare mutegerezwa namwe kumera nkanje namwe mu babakomanda uwo bizogora nawe akabikinebwe canke akabimpumyi itabone yija aze yame yibuka ko abo turongoye atari ntama bo hanyene no ngaha muri isare ntabuze umuhemu ngaha nyene ntabuze umuhemu none bijya byose abene gihugu bidogera mu ndogozi none tuba twabahemukiye none bo kwidoga tutabahemukiye hari habahemu ukora cyo Uganda bitore nuko nari naje nito ikosa bijya byose abene gihugu bidogera mu ndogozi none tuba twabahemukiye none bo kwidoga tutabahemukiye rero mu Burundi ni igihe cyo gupfusha indongozi ni igihe cyo kwimura indongozi ni igihe cyo kugira ngo muri aya matarike dutanguriyeho abegereye kuwa kabiri amarira ya mbere azaba yaguye upfa uwo rukindura rugiye kumukindura urupfu ntabwo ari agapfu ni urupfu kandi ni mu ndongozi s'il vous plaît upinga udapinga je nitwa General Prophète Martin ntabwo kwa gatanu kwijyana kandi ntabwo ari mu mpera zo kwa gatanu hari gushya hari gutokombera umuriro uri kwaka urupfu rumeze uku kandi mu ndongozi kubera ko ukwa gatandatu kugomba kugeramwo hari ubucafu buvuye mu nzira Sawuli nta jambo bagifite Sawuli Goliyati we Farawo we temba hageze umuntu ukoresha uburetwa igihugu cye umuntu niga igihugu cy'abene gihugu be umuntu wugarana bene gihugu be n'uruhe rubanza Imana yagucira rwiza niziye mpuhwe Imana yakugirira umuntu ubeshya akabeshya bene gihugu be uzi ko igihugu ari igihugu cy'umugisha ari igihugu cy'isezerano Imana yantumye ngo mbabarire ngo kiriya cyumweru gitaha mwabonye hari amarira yabaye nta muntu uzaririra indongozi z'u Burundi ngo bikunde nimumbwira amarira mwabonye kwa Minister Gabi Bugaga sindi kwishima kuri famiye ariko nimumbwire nk'umuntu wari ministre amarira mwahabonye naya nugiye gupfa ukurikiye nta marira ahari kuko Imana yarayamize igihugu kiri muri situation mbi yabicanye kiri muri ekambi
ni ukuvuga rero ubundi mu busanzwe minisitiri nk'uriya abantu bari bakwiye kurira bakamara iminsi amakonja akaba ndetse bari kuvuga batese ni redi tabara aba bagizi ba nabi abo bantu leta y'u Burundi itavuze ntibarwanye ntivuga u Rwanda rwatwiciye umuntu ariko Mana nyagasani Imana irihangana gusa ni mu isezerano uriya yababanjirije namwe mugiye gukurikira burya ikinogo nkuru nziza yaguyemo nicyo Bugaga aguyemo nicyo Adolphe Mukamenge yaguyemo ni nacyo n'abandi bagiye bagwamo ubu rero abagiye gukurikira ninde dore abagiye gukurikira ndiho yantumye ngo mbwira bumvira naho abatumvira bazibonanira ndiho yantumye ngo mbwira bumvira naho abatumvira bazibonanira ngo Imana iturebere aho hano narababwiye ngo ntawe uzahunga none ubu Bugaga yahunze ati kandi mwamwishe nabi vrema murebe ibibondo yasize kandi namwe niko mugiye kubisiga mwamwishe nabi vrema we nta ni poste yari afite ihambaye iri danje ariko yarazwe n'abana be nta kurira waririra ndi uririre wakwiciye rero iyampamagaye muguri imishwari ayabaga batemba ajya hehe mu nda namwe nta marira asigaye yo kurira ngo abantu barire ngo turabuze ngo turahombye turatakaje oyaye nta marira asigaye ahubwo umuntu agiye kujya apfa ko mugira ngo no mu gisoda ntibagiye gupfa muri uko kwa gatanu no mu gisodira bakoramo no mu kwa gatandatu irabakoramo ko mwagize ngo Imana yarambuye ukuboko ko kwica kuri buzingwe kuri buhagarare kandi umwe arapfa mukagira ngo ni ibisanzwe no kuvuga ngo uyu wiyise ngo generali w'abagenerali ngo komanda w'abakomando uwe agiye gupfa kandi igisoda cy'u Burundi indongozi zigiye guhanwa ku rwego rwo hejuru kandi ibyo abantu bamwe ku wa kabiri no ku wa gatatu bazatangira kurira no kuboroga koko ikigandaro kitarahera kuri Gabi Bugaga n'abandi mugiye kugandara ntabwo ibyo ari bizaba muri nza ahubwo muri iyi ndwi tugiye gutangura n'iyi tugiye gusozera harimo umugeni ugomba gutaha harimo urupfu giturumbuka kandi rwihuta kandi kibirira ko kandi rw'umuntu ukomeye cyangwa se rw'umuntu w'indongozi muri iki gihugu kandi nabwo biri mu rutonde rw'Imana biri mu murongo w'Imana ni ukuvuga rero ngo harimo undi ugomba gukurikira Gabi Bugaga undi muntu uhambaye ukomeye urupfu giturumbuka urupfu Irijase Express urupfu ngurupfu ruragapfa rupfa kare tirugiri soni ntirugiri bambe urupfu ruragapfa rupfa kare mpamya ko mu bihano byose Imana yaremye igihano cya nyuma kibaho kibi ni urupfu ariko urupfu mvuze hari urupfu rwo gupfa ukanarimbuka urumva rwo ni double onction urwo ni rwo rupfu abantu bagiye gupfa ubwo ni rwo rupfu rw'akababaro n'agashinyaguro ruri express ruri Irijase rero hari indongozi igiye gupfa mu kanya muraba muririmba ngo aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi indirimbo zo ku mpanda cyangwa indirimbo yo ku mpanda bakunda kuririmba buri gihugu kigira indirimbo yo ku mpanda ariko hano niyo bakunda gukoresha ariko
n'ubu vuba mugiye gusubira kugandara. Ibi ngibi mwabonye nari nabibabwiye ko Gabi Bugaga yishwe na CNDD-FDD. Shuti yanjye murabipinga. Nari nabibabwiye ko biriya bintu byiraswa ntabwo ari umuyaga nkuba, biriya ni ibintu byateguwe, Imana irabipfubya kandi byari bigiye gusambura ubutegetsi. Ni nayo mpamvu witwa Vedaste Ndayishimiye yabaye nk'uwihorera kuri Gaspard Baratuza kuko byapfubirijwemo. Ntabwo ari ukuvuga ko Gaspard Baratuza si ukuvuga ko ayobewe ibyari bigiye kuba, ariko koko atahagaze ngo arwanirire ingoma ya Neva, akayirwanirira mu buryo batashakaga. Niyo mpamvu habuze gato ngo bamubogoze, kandi habuze gato ngo Neva nyine batane mu mitwe y'amajambo, kudahuza. Uhoraho adutabara. Bivuze iki? Bivuze ko n'uyu ugiye gupfa, navugaga nari nabibabwiye ngo iyi ndwi ntiyijyana, kandi abakurikiye ubuhamya mushingira intare nari nababwiye ngo ukwa kane ntikwijyana. Bararasa Minisitiri uyu Bugaga arapfa. Reka rero nguhanurire, mu ntango z'uku kwa gatanu, mu matariki ya mbere y'ukwa gatanu, nge ni Profete General Mariti, undi muntu uhambaye mu ndongozi niho iyerekwa riri, niho amavuta yanjyanye, kuko ni mwebwe source. Mu ntanguriro z'ukwa gatanu ntabwo ari umwe, si babiri, si batatu, ahubwo igiturumbuka zapfu Imana ibirekuye abadayimoni bakajya kwica. None se cyambo cya Gabriel Rupyiri, minisita shoferi we yagiye, amasikoti yari yagiye, ko nta perereza ryabaye, ko nta muntu wabibajije. Cyakora hari abantu nabonye bari kwinjira kujya gusezera ikiziga, bari bafite ubwoba, simbavugiye hano. Hari n'abandi urya mukobwa wa Bugaga arimo avuga disikuru ya se, nabonaga nyine nabo urupfu rubagaragara. Rega urupfu baruboneka, ntabwo urupfu barunyegeza. Ubukwe, urupfu, kubyara, gupfusha, ibyo bintu ntawe ubihisha. Marayika wazanye inkota yo kwica ntabwo ayisubizayo. Ntabwo ayisubizayo. Mwemera ubuhanuzi mutabwemera, nta yari busubizayo, murapfa. Mupinga mudapinga, egare gupfa. Urupfu rubaho. Senari nababwiye ntizizabarenza umuhanda, bamwe bagiye gupfa ziba, ariko nuko yenda Imana ivugira mu migani abantu ntibumve, cyangwa se banakumva bakavuga ngo ni iby'abahanuzi. Mu busanzwe iyi operasiyo y'Imana nababwiye ko itangiye cyangwa itanguye, ntabwo ari ibintu jewe navuga ngo ni ibintu bisanzwe. Oya, ni ibintu bidasanzwe. Operasiyo y'Imana ya Vanderedi nababwiraga ngo iratanguye. Ubu iki cyumweru muzajya kugeza ku wundi wa gatanu, harimo umwe umaze gucikana, ikindi cyumweru undi agende, ikindi cyumweru babiri bagende, batatu bagende, bane bagende. Intambara iri hafi, irasanga ari bangahe bahagaze. Mu byumve, mu bireke, kila mtu na chikapu chake. Kila mtu na chikapu chake, ko nta nubwo n'ubundi na za mpunzi zirinduta n'abantu nkatwe. Nizi mpunzi ziri Zambia, Malawi, South Africa, Africa du Sud, Uganda, Kenya, Tanzania. Ega nabo bambaye inyama n'amaraso nkatwe. Abarundi bari kisasa abagore weyo, abari mahama ho reka nereko havuga mutavuga ngo nabo mu Rwanda ngo abari kubavugira. Je mvugira Kristo, simvugira Kristo. Abari etazini mwese, ndetse mboneyeho no kubashimira abakurikira Imbabazi TV gatatu, bagakanda subscribe, like na comment, ndetse bakabasha no gutanga ibitekerezo byabo bitakomeretsa abandi, byubaka. Imana ibahe umugisha, tuzashikana kuri ya ngoma.
ndi kwimika ndi no kwimura kandi nzi neza ko ku kwa gatanu noneho twinjiye mu kwa gatanu kubi biriya Gabriel Rukiri yavuze ni kweri n'umwana arabibona mwifata abarundi nk'injiji no mpamvu nanjye nasenga nanahanura ntabwo mpanurira abantu bashyize ibitambaro mu maso barumva barabona barareba ahubwo barindiranye igishyika ibigiye gusohoka naho ziriya ninde za Neva sinazibabwiye ni ninde buse murabona Gabriel Rukiri watababwiye ngo ni ninde rega ziriya ni komeda bari gukina rero itangazo ryihutirwa undi arakurikiye ni ku murongo undi arakurikiye iyo ni ku murongo musubiye ku mpanda kuririmbirayo za ndirimbo musezera kubacengeye kubapfuye mugena aratashye niyo mpamvu igihe ntarira ntanababara kuko jeweho ndabandizwa n'ibiki oyaye nge narize mbere cyagiye cya mbere nariraga abantu bose bari kuvuga ngo yavuye ngo namaki ngo ibi byo ni ibiki ngo none ngo ibi byo bihatse iki ngo ibi bitwise iki ngo ibi byikoreye iki ivyo nemanga ngo wanga mazina abantu ahabona kandi aho kunigwa n'ijambo zanigwa n'uri biriye rero kwa Murundi na Murundi kazi ibintu bigiye gutungana ibintu bijye mu buryo ibyo bya Redi Tabara abaniyo mbari ba Pacifique bashima manda mwese mugiye kubona ko Imana ari yitabaye atari mwebe izabubakisha izabakoresha n'abari mu gihugu izabakoresha batari bake mugabo abandi nabo bagiye kuba urwafu Imana ikuye mu masaka urwafu cyangwa se urukungu ruvuye mu masaka aho rero wumva utumva akazi uzumvishwa nese nibibi nibiza ntuzumva n'amasasu nibayarasa ntuzumva no mu rupfu ntuzumva uzanga gakiza wange gukizwa wange kumva ariko urupfu guzagumva urupfu uzagwikiriza nyamwanga kumva ntiyanze no kubona amatwi y'imene yumva hiye usuzugura Imana ugasuzugura n'abantu ariko uzasuzugura n'urupfu uzasuzugura urupfu urihenda cyane ahubwo wanka wemera nuko umugambi w'Imana nta kwibeshya nta kujuragana usohoye uko wakabaye cyane rwose ndiseriye rega diseriye koko fite misiyo iyindwi nita uku kwa gata abo tugomba kwirukana bagomba gupfa bagomba kubabazwa kwa gatandatu n'inzibacyuho ahubwo aho rero harimo abantu bategereje ngo Profete General Marite ngo buriya no guhindura ivuga butumwa gisindi hindura no guhindura message gisinyi hindura reka ngushimire twinjire mu gice cya kabiri kiza cyane Uwiteka yaduhaye Imana iduhana umugisha wowe tugerana ngaha tukabandanya Imana iguhanira je natwe Imana iguha umugisha unastahili kuabudiwa unastahiliye Yesu unastahili kuabudiwa unastahiliye Bwana wa magwana unastahili kuabudiwa unastahiliye Yesu unastahili kuabudiwa unastahiliye umwami wacu Yesu Kristo nahabwe icyubahiro tunejejwe no kongera kuboneka mu gice cya kabiri kivuga butumwa turirimba Ozana twatura Hoziyana haleluya icyubahiro ni cy'Imana Yesu Kristo nashimwe cyane amina tugiye kuyaga cyangwa tugiye kuganira umugambi w'Imana ku muntu cyangwa se intego
iri hagati y'umuntu n'umwami Yesu ku bwa mwuka wera. Haleluya. Hano ubwo shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ko umuntu ntabwo ari impanuka, umuntu ntabwo ari igihamana, umuntu ni umuntu uzimbye uhenze koko kuva isi ibayeho. Abazungu ntibaramukora, nta n'uwo bazakora. Umuntu ni umwihariko. Rero dusanga Imana igira umugambi ku muntu. Tubona Yesu afite umugambi ku muntu, ariko amaboko y'Imana ndetse na Kristo ni mwuka wera udufasha muri ubwo buntu. Mungu asifiwe sana. Nuza kubyumva uraza gusanga harimo umuntu uvuka akagira bije yo kwiga, cyangwa akagira bije y'iterambere, akagira imigabo n'imigambi itandukanye kandi myinshi, ariko s'il vous plaît untahure, Imana nayo ubwayo ikimara kwemera ko bagusama, ikimara kwemera ko bagutwita bakakwibungenza, harya niyibanza kugira umugambi ku muntu kuva aje mu isi kuzageza avuye mu isi. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Kubera icyo umuntu adashobora kumenya ko Imana imufiteho umugambi, ni uburiganya bwa Satani cyangwa ni uburiganya bw'abadayimoni. Habamo umuntu utazi ko Imana imufiteho umugambi ubuzima bwe bwose pe. Umwaka ugashira, akiga primaire akayirangiza, akiga secondaire akayirangiza, akiga kaminuza akayirangiza, ataramenya ko Imana imufiteho umugambi. We kumva ko ubuzima Imana yamuremeye ni ugushakwa, ni ugushaka, ni ukubaka amazu, ni ukwiga, no kwigisha ibintu nk'ibyo. Ariko ndugu yangu, rafiki yangu, Imana igufiteho umugambi mwiza ikurema. Noneho Satani nawe afite umugambi mubi kuri wowe, kuko yamaze kumenya intego y'Imana kuri wowe ko ari byiza. Satani ni opposition ku buzima bwawe. Uhoraho adutabare kandi aturwanirire. Mungu asifiwe sana. Nimbivuga uku umugambi, intego cyangwa se umugambi w'Imana ku buzima bwawe, uzawumenya ute? Bizagenda gute kugira ngo umugambi w'Imana wemere cyangwa ukunde cyangwa ukubere mwiza cyane? Umwami Yesu ahabwe icyubahiro. Ikintu kimwe gishoboka kandi cyihutirwa kandi cyiza ni ugutahura no gusobanukirwa neza na neza ko Imana igufiteho umugambi cyangwa imigabo nayo ubwayo. Hari umuntu upfa akagira ngo biraheze cyangwa birarangiye. Waravutse uzapfa. Ntabwo iyo umuntu apfuye biba birangiye. Ushobora gupfa ushingiye cyangwa ushingije, ushobora no gupfa amashuri yarangije, ushobora no gupfa ukoze ibitangaza bitandukanye mu nzego zitandukanye, ariko hari umugambi umwe ukuriye indi migambi yose. Ese icyo Imana yakuremeye washobojwe kugishyira mu bikorwa? Ni ukuvuga Imana irakurema, Kristo akagushoboza gushyira mu bikorwa icyo Imana yakuremeye. Iri pare ko umuntu atanakizi. Biratangaje ko umuntu atanazi icyo Imana yamuremeye, ari ukugenda gusa ameze nk'impumyi. Ibyo rero niko kaga, ni nayo mage kutamenya ese Uwiteka yandemeye iki, ese Imana yandemeye iki, yandemeye yihe gahunda, yihe porogaramu, habari. Imana yarakuremye, ariko icyo yakuremeye, ese yarakuremye gusa? Nta ntego y'Imana y'icyo yakuremeye? Mbere na mbere Imana. Ariko bivuga ngo nuko turema umuntu mu ishusho yacu ase natwe, kandi aho nzaba niho azaba. Uwo ni Kristo. None kubw'isi yajemwo icyaha, inzira zabaye ebyiri, habaho abami babiri kandi nta wabakorera icyarimwe. Eske wamaze kumenya icyo Imana yakuremeye? Ese uri kugikora? Ese umugambi w'Imana ku buzima bwawe urawuzi, cyangwa icyo waremewe n'icyo ngicyo urimo gusa? Kuko hari uvuga uti ngo Imana yandemeye kurongora, kurongorwa, akazi, ibikorwa, iterambere, n'ibyo gusa. Ariko Bibiliya ivuze, iravuga ngo ibyo ni inyongera. Kubyara ni inyongera, kubaka urugo rwiza ni inyongera, amafaranga ni impamba mu rugendo Yesu aduha kugira ngo tudapfa, akagucunga akagukubita hariya, undi akamuha hariya, twese akadufasha muri uru rugendo turimo. Ese ni ibyo gusa Imana yaturemeye?
igisubizo ni oya. Hari icyo Imana yakuremeye kibanziriza ibyo byose. Ahubwo se waragikoze? Ese ko imyaka ikujyanye uzapfa ugikoze? Ese uzagikora utakizi? Ese ubashije kukigishwa cyangwa kugisobanukirwa? Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Bwana niongoze, nimalize mwendo salama. Bwana niongoze, nimalize mwendo salama. Manuza dufashe, tuzarangiza urugendo amahoro. Manuza dufashe, tuzarangiza urugendo amahoro. Bwana niongoze, nimalize mwendo salama. Haleluya! Irimbi rirakize, irimbi ryateye imbere cyangwa se akaburi, kuko nta muntu bashyingura, nta n'umuntu bahamba ngo apfa atajyanye ibyo yifuzaga gukora. Igitangaje ni uko umuntu apfa mu byo yifuzaga gukora, ugasanga nta n'umugambi w'Imana wari urimo, nta n'intego y'Imana yari irimo. Iyamuremye ntayazi, iyamubumbye ntayazi, iyamuhagaritse ntayazi, ariko agapfa avuga ati na jewe nari ifite imigambi yo kuzajya Washington mu ijuru akunabare. Umukristo mwiza cyangwa se umuntu mwiza ni umuntu utekereza kure, akanareba kure, akavuga ngo kwera Imana irandemye, imare kundema, indemeye kurya no kunywa no kwambara, indemera kuba mu nyungu z'ibyanjye, ibishimisha jewe ubwanjye, ibinezeza jewe ubwanjye, ibituma mbaho uko ngomba njyewe ubwanjye. Iyo ubwayo kundema no kundinda, ikampa umwuka mpema cyangwa mpumeka, kweri nta nyungu n'imwe inteze ko? Oyaye, Satani yaba ari kuguhenda. Imana hari icyo yakuremeye, ahubwo ukwiye kukibaza cyangwa ukakimenya. Ntabwo uriho kubw'impanuka, ahubwo uriho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Turaza turebe abatubanjirije. Bibiliya ivuze iravuga ngo nuko aravuga ngo icyatumye Imana igusigaza ko ari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'icyo. Kuba yarakurinze gusa, hari icyo yakurindiye. Noneho kuva yarakuremye, hari icyo yakuremeye. Icyo yakuremeye si umuriro, icyo yakuremeye si ugukorera Satani. Icyo yakuremeye ntabwo ari inyungu zawe gusa, ahubwo harimo ni inyungu za Data. Umwami Yesu ashyitse mu isi yaravuze ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Wumve, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu wisobanukiwe akanareba, yatangiye ibikorwa bye hakiri kare, atangira ibikorwa bye hakibona, abikora vuba, abikora neza, koko yari muri misiyo. Natwe mu isi ntabwo dutuye, ahubwo turi misiyo. Turi abamisiyoneri, twaje muri misiyo, twahawe misiyo. Hano mu isi ntabwo ariho iwacu. Turi kujya he? Ubundi twaje duturuka he? Turi bantu ki? Turi bande? Je ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose gushika gupfa. Je ndi umukristo wo mu mutima,
ko kuba usigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa yazize jewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda, icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda, nje ndi umukristo uko ndi kose, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Haleluya. Amaboko Imana yaguhaye, hari intego Imana yatumye irema amaboko. Amaboko yawe hari misiyo Imana igomba kuyakoresha. Intambwe zawe hari ahantu zigomba gushika. Ubwenge bwawe saha gusa hari n'ahandi ndagomba ko washitsa. Harimo umuntu wiyumvira ko bakada amaso yawe ntabwo ari ibyo yaremewe gusa umaze kureba, amatwi yawe si ibyo yumvise gusa umaze kumva. Ubundi hari urundi rugezo rw'ijuru rwa Data n'umwami Yesu n'umwuka wera. Aho rero Yesu niwe naringarutseho, wamenye misiyo bwa mbere, ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Pawulo nawe akimara kwinjira mu muhamagaro yaravuze ngo nta wakishyira mu by'ubu bugingo, Prito umengo ni Petero wabivuze, ngo bakibasha kunezeza Imana. Nta muntu waba akiri mu mubiri ngo abashe kunezeza cyangwa guhimbaza Imana. Aho niho yahise ahaguruka aravuga ngo ahubwo tukiri mu isi dufashe igihe mu ngwano. Niyo mpamvu Pawulo yahise asobanukirwa umuhamagaro we awujyamo. Inkuge zirameneka, ararenganwa, ibintu biragorana, ibintu birayangara, ariko aguma ari Pawulo. Eliya akibimenya ajya mu muhamagaro, Yesaya akibimenya ajya mu muhamagaro, Yesu akibimenya ajya mu muhamagaro, Musa akibimenya ajya mu muhamagaro, Aburahamu akibimenya ajya mu muhamagaro. Habura iki ngo nawe ujyemo, habura iki ngo nawe uhamagara gutoranwa, habura iki ngo umenyeshwe icyo Imana yakuremeye, n'icyo yagutoranyirije, n'icyo yaguhamagariye. Koko kamemu niba Imana ikuremye hari impamvu yakuremye. Niba igutoranyije ikaguhamagara uri muzima ngo uze gukizwa, hari impamvu iguhamagaye. Niba Uwiteka rero icyo aguhamagariye icyo arucyumve, mubaze icyo yaguhamagara, icyo yagutoranyirije, icyo yakuremeye, nicyo ugomba gukora kandi ukagikora mu kuri no mu mwemu. Ntabwo uri ipfabusa, ntabwo ari gusa, ntabwo ari bure, ahubwo Uwiteka icyo yakuremeye nicyo ugomba gukoreshwa mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bari kugukoresha ibyatumye bakurihira amashuri, umugore akagukoresha, abana bakagukoresha, igihugu kikagukoresha, ndetse na Satani akagushuka ugakora ibitari mu murongo no mu rutonde rw'Imana. Uyu munsi kanguka, va ku giti dore umuntu. Haleluya. Va ku giti dore umuntu. Umugambi Imana yakuremeye, ishyaka ry'Imana riranguruke, cy'Imana yagutoranyirije, icyatumye iguhagakiza, icyatumye kwemera, icyatumye kwimika. Saliyuti, icyo ni kiba ari cyo kirangururwa mu buzima bwawe. Ndagushimiye Data, waraturemye kandi uturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ngaho umuntu wese yinjire muri Kanani ye no mu murongo we no mu mpano ye no mu ishyaka wamuhaye. Yego, natwe rero tugira abaragwanwa na Kristo mu isezerano Kanani yo mu isi niyo mu ijuru. Amen.